Teorian nahiko zinateke ja ikusten. Baina no, seguru. Bai, ematen du izatela ikusten bentsat menua. Nago zai. Teorian entzuten da eta ikusten da, beraz. Ekingo jogu. Eta, bueno, OBS-ek azken fina. Baina, bueno, OBS. YouTuber gehienak biltzen duten entzun da, ez? Da, fuck, portero izepintzio Carlos Uwe. Bugak. En fin. Aberrengoan funtzionatzea eta... Vale, Romaren aurka. Fifan, eta beldurru bat emateit. Streameatzen jartea. Ordenarekoa da, pasada bat entzana, EAren aldetik. Lotzarria. Ze zerbitzari eusketen jarra. Guretzat. Atzera. Meretza sakea, metroak irabazten. Corner. Vale. Belaz. Graneronak ateatzen. Uix. Hor Laporte izemanean. Bueno, defenditzea. Areta egiten. Kanpora. Hauen batzutan. Txori. Hori eta Canales, Ranero. Ai, Xaberi nahi nion eta ez da izatik pasatu jo belari. Ai, ametxo, eta horrak. Kentzia nahi nion eta diskatuta kanpara batean. Jokoz kanpo ez, berarena. Zer eski. Jode. Bueno. Arke hasik. Zer eskien itzen jolazten. Eta beha ez da hain ona, Baina. Defensiba jarriko ez. Ero gaur, jo, eman diot zeri, Xabiri pasatzeko, berentzaia. Eta Delabiari eman diot.
Inigori pasatzeko. Eta ez di pasatu. Venga, Rulli. Oh. Charlie luzatu bandatik. Ai. Bueno. Gutxenez iritsi da. Ai, amatxo. Oiek ezin dia faiat. Hene bat uzten ditena... Bat uzten ditenean barroren sartzen. Ai, amatxo. Bera... Ai, luzei. Ez du kontrolatu bera. Portero piskatatze gagon eta horitzen zain zaila eskutan hartzeko. Jode. Endit, zaiteko filigrana aiteko mandiot. Da, ordu erdi bihan dago endit. Ez nuen pentsatzen portero gartuko zula. Nahi nuen pentsatzen zea. Eskapatuko zitzaion eta ez diot eman disparatzeko. Jode. Hau ez dut ulertzen. Nolan posible. Baloiakin hain azkarra egitea korrika. Nire jokalariak haze gola. Haze gola. Etzun espero, ez du ondo zautuko bela eskerra dela, eta eskuina izango alitz bezala kubritu dit. Eta ni barrura sartu naiz, belaren diagonal tipikokin. Etzun esperoko, eta belari hori tapatu bertzai bat. Jo, zertan naiz eski jokalariak, alkarren kontra talkaitu. Ai, amatxo. Bueno. Venga. Empate eta irabazi daiteke eta. Vale. Erdiko jokan. Jarriko quedarse arriba tiene diagonales, desmarcarse eta entrar al remate. Bela. Eta ekingo dugu biarritz zatiai. Oin guk erasotzen dugu. Euriakin jokatzatzea gustatzen ez da izatik. Jokoz kanpo. Gila gustatzen zai jokatzea lehor da honen. Uix.
Hor ikusi diot pasea zen aizunen. Eta zer geski baloia galduet. Good skill, just to lift the ball there at the right moment. Throw here. Bela kontrolatu ingo. Baina gainetik pasarez. Committed himself here, there wasn't much cover. Bueno, niretzat berriz. The defender in the wide position. Xabik eta hartzen du, bela. Here comes the support. Suabegi. Ez, jo. Zenbat aldiz egiten diaten defentsa gori. Ematen diotzea, nola errez daun. Baloia buruakin pasatzeko norbaiti. Eta ez dit. Salto egiten du, 5 metro lehenago. Eta ez da iristen gero. Eta, karo, lagatzen dit, beste jokalaria baloian kontrolakin, porteroan aurra. Just bobble on through to the goalkeeper. Guzti salduta uzten. Oh. That is a simple interception. Zeini, Alberto. Hace hueco da. Xavi, penalti. Lurrera bota dute, ez? Ea rematatzeko man diot. Well, he's away from his marker now. Joe. Nahi bai olako azartzen eskiate, baina nik inoiz ez. Ez ditu lertzen. Eta puntuazio txarra ez daukete realeko jokalariek, baina... Baina, bueno, hola zauden bezautzen dugu. Askotan izenak gehiago pisatzen dula jokalaria dan, baina... kalitatea baino gehiago. Ba, bale, hori falta alima da. Ay, Dios mío. It looked as though they were going to get the ball through. The defender read it. Bai, txori, venga. Ese ni... Bien. Ona Imanol. Almost lost his footing. Keeps going. Oh, se controla baloiana. Baina portero bat hartu zak eskutan. Mantekillazko eskuak. Aldaketa egingoet, kanalez, sartukoet. Zurutuza eta graneron parte sartukoet, bardo. Berak emateko aldaketan bat egitea doala. Possibly a booking this. Substitution. Their attacking midfield players have done very well today. He's been rather responsible, and the referee is now indicating the substitution is going to take place. And the manager's made his decision. He's going off. Yeah, and I think probably he's the victim of a poor team performance And you got... as much as anything else. He wasn't at his best, but Chori. wasn't helped by his teammates. All square.
still, with the clock ticking on. Goal now, and one of these teams will win. Un kontu zibiler naiz, porque bea etorreko agora, eta todos al ataques ultraofensiva zeikoet. Banekin, holako tonterin bat intentako zula. Rekorteak inda. Horretik, eltsi diot posizioak. Ai. Bueno. Niretzat posizioa. Azelaga daukatena. Nazuru. Only a few seconds to go, but they to make this. Terminus. Ame. Joe! Nahi nio rekorteain eta zentratuta kasualitatea beak asmatu dit zengo nula. Alde horta jirako nintzara. Jarretu hain nuen akaso azken aukera izan. Bueno, lehenengo partida bi Romaren aurka. Lehenengo gola, Jerónimo Rulli, bigarrena bebe ateko eman diote, En fin. Zamar puntu lortu behar ditut. Horadan. A ber. Partia bilatzen adiko da, bai. Vale, aurkitu dit. A ber, zeinen aurkatu zeiten. Mezez egualde hona egitea, partiduan. Ze, euria egin zai gustatzen beste jolaztea. A ber, Milan izan daiteke. A ber, Roma. Ez dakit tipo behadan, enez akoratzen, ze izan txaukan. Eurik ez du ahi. Uix, pase hori hartzen bazuen txorik. Well, they're wasting no time with the throw here. That's a good tackle. That has gone Bueno, out of moztuta. play with the deflection. Atzera kanalez. They've got the ball rolling again straight away. Nola. Return pass. Jokoz kanpo zuen eta horretu utzi diot. Offside flag. Txori. That's gone back to him. There he is with a chance. Bueno, corner ez? Ez? Oa, gero etxe bat, dispara indikena. Good skill. Just to lift the ball there at the right moment. Ai, That is a simple interception. Very fairly. abela, jetxi, Ball cleanly. oso ondo. Hau ez dut ulertzen. Baloiakin, luzera bota gabe, azkarragoa da nigaino. Ez ez dut ulertzen, nola egiten duten. Eta inun ez dut topatzen, botoik kombinazio bat baldin da, inun ez da agartzen.
zuetako bate balimaki, eskertu nizuke esateaz. Nola, baina ez dut ulertzen. Nire jokalaria baloi gabe doala, makalagoa da, bea baloiarekin, baino. Eta bea baloiarekin doa, zea egiten. Pase txiki hori egiten, tik, 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 ke baloia galtzeko zailago da. Ni beraz, olako nik aldiz, olako abiaura hartzeko, zemet, baloia aurrera desente bota, eta baizute, eskuineko zeakin, estikakin. The goalkeeper can stroll out and pick this up. Azela, hau da ordena ian FIFA, jolazta. Begira, ikusten? Nireak aurrera bota behar du, baloia. Can he turn away from the challenge here? Could be a yellow card here for that foul. Ez dut ulertzen. Inigo hori ateako jau. Keeping the move going. Baina ju nahi barrura, pareta iteko eskatu jaketa. Won't get it though. Jokos kanpo. Too early offside. Ai, macho. Lehenagatik pasartu nion, ze behan eskerko laterala oso atzera botatu zuen. That's across the field to try and switch the play. And in he goes with the tackle. He has got a chance to get the cross in. Played into the middle. Ni ez da, atzera rematatzen du jokalari bakarretako izan behar du txorik azte. Lehen gauza, zentroa ikutaraino bialdu zeak, Carlos Martínezek. Txorizon baino atzerago, The cross coming in. eta etzegon aurreatuta, Done very well there to stop the cross. Era, nik azkar juteko, baloi aurrera bota behar dut. Now the goal kick to come. Eta bain zentro bat egin dit. Bala. Kanpo ora ertetzen da, It's out of play off the play. gainera behentzat. Oso ondo. Laga honekin jolastea da, Oh, he's through. horrible. In with the chance. Biarna. Ai, macho. He won't hit many better than that today. Real class, he went one into the bottom line. Well, that has made it 2-0. Nik ez da izin pasatu jo, no. Nire jokalari batzutan esatet, atzeatu bat dira. Porque ematen dio pasea egiteko. Bela metro bateatik irabazten zion. Eta korreka junez, eta besteak irabazitela. Ez que ez dut ulertzen, eta bela da, Ez da Carlos Martínez, ose, bela da. Realeko Here's the shot. jokalarik azkarrenetakoa. That's gone back Ai. to him. Well, he has a go. The keeper's pulled that one out of the bag. Venga. Terus Fabinhokin. Goalkeeper not needed because they've stopped the shot. There'll be an extra 4 minutes of added time.
falta zen berez, belari, eta txartela izen laizken. Okazio garbia moztu du. Earra! Bueno, venga. Gutxenez gertu datu gara eta. Betikoa, gol... Jendea ez dakiz zer daukan. Gola sartzen diotenean, munduztia etortze zait erdikanpotik gola zuzenean sartzea, enfrentatzea. Ez dakit, ohitura badatan nien ez enteratu FIFA, nola ez? En fin. Ez dut komentario egingo remate horri buruz. Lehen gauziak kanalezek eskubiz zehatik egin du erremate hori eskerrantzat hobeto izan da, errematea. Bidea putaik ez, baina bon. Ai, ametxo. Uxe, berdinketa hortze onda. Ez zer ikusten, derrepente. Kakazarra Xabi, erdira zak errematatu. Ni emititzen nahi zuzenean, baino... Hau, esate izuet, partio batzutan normala dela. Eta ez da interde txarra aukaten lako, Egun 20 mega dauzkat, Euskal Telena. Hortaz, nizte izek kojonez gertatzen da. Bai, baki zertatzen da. Eari pelatu iten diola ordenagailuko jendeak eta... Back to his feet. Pase. Lasai. Horiak. Ondo. Ez. Manol! Jaiki! Sorte honara ez daukat. Langa jota ero behei eta ero berriz. Txo. Jo. Their minds, brilliant defending in the circumstances. Zer daude, boz defentsa zauzkan, ez? Zaira, katenatxoa sartzen. Bat, bi, hiru, lau, bost, bai, katenatxoa sartu dit, bit hautz jarri behira bazten eta katenatxoa sartu dit. Behare taldea oso atzean sartuta da? Askotan egiten dute, baita hainbat talde, jende inglesekin, kontrolatu nahiz, bat inglesakin, egiten dute irabazten jarri eta ibili tokeak egiten. Eta gero, zenbait edakibe oso ondo baloia uki eta piruetakin eta ezin diozu kendu. Arrogan bat egin nintzen, ezin dizkoa zahanak kentzea. Piruetakin iten azte zitzizkian, filigrana horiek, eta ezin ezkoa.
Dice uste, ena garrapatuko motzean ateat. Keeps it going. Now here is a chance for them. Here's the chance. That's Yeah, good Rulli. work by the goalkeeper. It will be their throw. Alberto Tapa. Natxori. He's taken on his man and beaten him. And here's the shot. Change this game. Kontuzio liber naiz. Now Kanalez eta aldatu behar ditut. Kanalez segituan nekatzen zait. Bardo jarkoet. they're pushing on, looking for the goal that will take them in front. he's happy to go off. I think he's done his job really in the midfield today. And Alright. happy outing for a very good player. Somebody like that in the middle of the park who's dominant and can pass the ball as well. Absolutely priceless in the modern day. He might be through. In with a chance. And they've scored. Ezinezkoa zan segitzea. Neiz, a ber, bat ematek esan zaidala, ze koño inberdeten horren aurka. Ezin dut, nire zintral maksimoan korrika da ez dira iristen bea baloia. Ez dauka zentzurik. Ez dauka zentzurik, horrek. Messi bati o Cristiano Ronaldori hori jartza, bueno, ulertu zaket. O Gareth Bale batei. Baina, Gervinho bati... En fin. Shot doesn't get very far, blocked away. Zentratzeako nahi dion eta diskotazea eman diot, pasalbuk hori eman diot. Baina beha da, demora galtzen. Here's the shot. Blocked away. There's not enough situations. He's never Hori baiztetela ulartzen. Aurra ematen diot. top down. Zaiteko? Ja, bela. Baina benga, bela. Baina ez dakit zeatik atazkatzen da. Bela atazkatu egiten da, korrika ez da azten. Ez dakit. Pretty good this move. Go back to the Bi jokalarea gilipoia zan egiten, behira alkarri. Desmarke aukita. Eta ben, horrela da FIFA. player working hard to stay in possession. With a challenge. They could lead to the equaliser this late on. They won't have many more chances. But they could have done it. Worked out that way. And the build-up, they're nearly in. Zeatik kostatu zaion nire jokalarei buelta ematen nahi beste? Kept his team in it. Yeah, he kept on his toes as well. Really good stop. It's a very important corner now. Let's see what they can do. Pasa egingo dio eta demora galduko. Hori izan bere intentzioa bakarra. That was quickly done. Pekatzarra. And the referee has blown his Lehenengo empate eta biharrena galdu. Baina ez dut ulertzen. Gervinhona kasua hori gertatzetena. Ezinezkoa dut nire jokalarekin gai jarratzea. Bea baloiarekin nerea libre eta bera alde egiten. Ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen benetan. Amarterdia diago indik. Bueno, beste bat botako dugu.
tokatzen zaiten orain bat pixka antzekoagoa, ez? Du FIFA munduztian zuzia agenda eta hauekin, ez? Ikisi zeutzen. Arsendan, Hello and welcome to this Ah, Sevilla. to this matchup. Bueno, Your commentary team is Martin Tyler and Alan Smith. ematen du zea dela. Aurkaria tipo hau espainola dela. Martin Tyler in the commentary box. It's a great view up here, Alan, and great game. I think Pasoristak itzeini indion. Entertaining match here. and he read their minds. Brilliant defending in the circumstances. Will go out of play. You can see it clearly. Ai. Bat ematek esan daiteke Agirretxe zeatik ez duen kontrolatu hori, eta baloia galde indio. Baloia erraza izan da. Eta aina eskuinetik ez dakiz zentzegon, are ja jartzen nintzen. Out to the wingman. He's got space. Where's the chance? Bai, Here's the shot. bai, hori ikusi dut. Txorikin ikusi Xabi zola. Strike that one. Pentsatze behai hor laga molestatuko ziola, neide molestatu dit. Nazatik zutet, ni emititzen nahiko naiz, terminatzen nahiko naiz. Baina hau, ez pentsatu dela kasu aparte bat. Hau da, eguneroko gira zetan man. Ordenaioko FIFA. Batzu daude, zerbitzariak ondo da biztenean. Baina, beste egun batzutan, Back it goes. bale. Ez Txoriri eta ez Imanoli. Nice touch. It's a poor touch and the possession's gone away. Bela beheregi dago, etxita. But he shoots. Bela dago beheregi etxita. Horitzai gustatzen. Bela goia non berdu, aprotxatzeko bere abiadura. Aziratik jarko jot. Gaina irabazte noa. Etzai gustatzen Bela hain bera geste. Txori adibez ez da hainbeste geste. Baina Bela gesten zait Played askotan. that was off the radar. Bere estremoakin batea. Esatezu, ze cojones da hori. Da, hori programatu zeutenean, Good position. They've worked this attack very well. This is the chance. segeski. The goalkeeper's saved it. Those one-on-one situations, it's difficult for both parties, but Eske, ikustiz dutzu ezek eus erraro, jokalaria atzeaka. Ez du buelta ematen, baloi hartzeko. Txori. Horroz ondo kenduik. Guantatu. And that gets him past the defender who didn't make much of a challenge.
Txoa. Guretzat. Granero. Oh. He's gone too early. He's offside. Ai. It's good communication. Back line, though, pushed up as a team. Jokoz kanpo zan. Gone in strongly. Kristo molestoa da, zerbait egin behar dezunean, uste orduntxe laga egotea, porque tempoak oso garrantzitsua dira jola zontan. Earra, bai jauna. Hor banakin pixkat zentroen behar nula, pasea ez, pixka pikatuta egin behar nula. Ontxori kriston karrera bota du bandatik, Ikuste zute, jartzi zure taldean nibeleko babeste talde bat, eta ja gauza pixka berdintzen dira. Osea, leheno romana pasada bat irutze zait pixka. Osea, Gervinho zaukan abiauratza normala. Bela baino ere azkarro zan, Gervinho. Bela da Espainiako ligako jokalarik azkarrenetakoa. Past his man here. Crosses in. Agertxeri nahi neon buruz pasatu. Baina igual ez da pase egokiena izan. Pase egokiena, erabaki egokiena. Vale. Be a throw. Moztu jokoa eta listo. Tristea da hola ibili berri. Hor goiti pikatu behar nion. Eta ez pasalbuko normala lurretik. Nahi nuen belari pasatu baino, kanpora indu. There will be an extra 2 minutes of added time. And the shot's on. Hasi pasira induen nire jokalariak zean aurkarian aurretik. Matxori azkarroa iz da. Eta barru Getting the cross. Here's the shot. Trying to open. Ai, amatxo, olako laga zeon eta belagori izkerrez ez rematatzea barrura hirugarrena zan. Pena. Pena porque hirugarrena zan eta ja partidua zeurenik itxita azteko mogo. Bueno. This is the start of the second half. Jokoz kanpo. Bueno, ez nahi zen ez bila joan. Molestatu, bat ezan. Back to the goalkeeper. He can pick it up. Horrein diot, atezaina. Mugitu B aldera. Now here is a chance for them. Here's the shot. Ush. Work from the goalkeeper.
Venga, Alberto, molestatu. Oso ondo. He's done very well here. Got his foot in. Hor, haze pasea inditena Inigok, por atezainai. Nik eskatu gabe, nik mandio pase bat egiteko zera, Just got to aurreako jokalariei, eta Let's just look at the details. atezainai hankan uste jo balde. Vale. Great opportunity. Here's the chance. He tried to chip the keeper. Ai, baloi ateatzeko nire jokalariak. Atzeratu emate. Ireki beste banda. Stumbled a bit there, but has managed to stay on his feet. Being moved around nicely here with his passing. Hortzion pasea. A ber, berriz norbaitik azaldu izaket zeatik bela eskerri oinez ona izan. Eta eskuinez dispatzen ditan. Got the danger. Hor pasean nik eman diot, egiteko. Akaso disparaten behar baina, bueno. Zeatik eskuinez disparatzen dute, eskerrez eukitakoan disparoa. Eta behaiek jokalariat hain hona denean hanka horrekin. Good strong challenge. Good defensive play as the danger was mounting in his steps. Well, that's gone back to him. Zengo joat barrura sartuko naiz belako. Ez bai ekentzen. Noski. Berandoi akaso pentsatu. Mugan harrapatu. Gola. Chance. Got to be. Gol. That's so real finesse. Place it into the Goal box. scorer for Sevilla. Zepen hauain Number 19. eukituten okazio dianak ez sartzea. Porque oraindik irutzen zait dauka sentsazio. Pentsai barrua sekula, oraindik dauka sentsazioak empatatu egin dute. You might as well not do it if you're not going to score. There just seems to be a lack of confidence there, as if it's got to the stage, Martin, where they don't believe in it. These Nire jokalariak. This is the chance. Got to be. Well, the keeper got attached to it to make the save. Zertan aiz askitoen defentsak. Anyone would like to participate in stage 1, please enter your name in. Falta. Free kick. Kaino egin diot eta bera gelditu egin. Stadium. Ez da pentsature. Ez, gertuago dienean asmatzen dut, gola sartzen. Eta desente gol sartzen ditu faltaz. Truko harrapatuta daukatuta. Baina hori izan da, txurro bat. just expected to be pulled into the centre zone. Well, he's played it into the wide area there, played it well. Ai, 79, 10 minutu falta dira. Partida amaitzeko. Kontuz. Gutzak. From the player to go over the line. And in he goes with the tackle. Ai, Xabi. To throw. Iaia liatu dira.
Kaso azkarri saltatu du ez, Imanolek. Jokoz kanpo. Jokoz kanpo zan, ez? So pulled muscle, I think. Well to keep the ball. Patient Se lesionatu zait. game now. Ball goes out of play here quite clearly. Beste txorizeatik ez duen aukeratu. Pass. PPU-ak. Xai baina asko zoeto zo. Baloi hori hartz. Hori da eta joder, leheno maten jardu naiz eta bela bakarrik. Ez que bez, baloia luze, nik ez ditut ezer ematen eta baloia luze botatzen ditu. Baloia auki. Hori da. Jokoz kanpo, baina bueno. Ez falta. Motz aterako tera. Ez da, zaiatu uren ezin hartzen. Seems to have pulled a muscle. Olakotan ezin izetezu askotan zein. Ai, amatxo. Tackle has been very successful there. He's got possession. Falta? Niretzat, hombre. Be looking at his Zurutuza. Eta Markel Bergara sartuko du. Eusteko. watch, but for the moment he's blowing his whistle for the free kick. Number 17. Instead of come off the attacking midfield player, a change has been made, and they obviously feel he's done his job. He Mira, was Vela. Oh, he was good, extremely good, and you'll be watching the highlights tonight, I'm sure, because he was star man for me. Bale, bale. Irabazita. Sufrituta, baina, bueno. Baina aukitut bi aukera beste bi gol sartzeko errezak. Eta, bueno, kontutan hartu eta partidua, merezita izan da, irabazita. Eta, bueno, 11 lortu gutxi dira. 7 puntu. Eta beste bat botako dugu, ja azkena. Aber 10 puntutara iztean gutxenez. Kategoria honetan permanentzia aseguratzeko. Arrola, Sevilla bezalako bat tokatzen zaiten. Oza nahi. Talde bat. Nere Reala mailakoa, ez? Porque askotan Roma eta hoiek, naiz eta zure maila antzekoa izan, gertatzen dana famaatik, berea, Valencia. Famaatik, jokalari asko jartze dituztela, esketxetatuta, ez? Delighted to have you company for this match today. Gol. Jo! Baina nahi olakotan zart... Abre zeurenik espainola izango. Very well here. Got his foot in. Venga, mutila gaurrea. Nakatzea gehatzen. Challenge now. It's looking good, this move. Justu botoia eman diote momentuan. Pasia eta porteroa aurrera zeitu du. Paserik egin gara. En fin. But he's still got so much to do. Not easy to keep it on target from that distance. We're 10 minutes into the game and we've got the opening goal.
Beti pareta iteko berreztan pertsonaia pasatzen dira. Well, he's played it into the wide area there, played it well. Aurrekoa falta izela izken, They have it back. He's Pero only picked out the goalkeeper's Antxoriri. cross. Ai. Jokalaria begira. Didn't claim it at all. Pase eman da jokalaria begira. Baloia iristu. Kasko lagan erru... Baloia iritsi zeakon jok... Onto the attack now. Orduan, askota leheno atezainan bezala, gertatu da, This is great teamwork. konturatzeako ja Knocking the ball around. bertan zehola. Jokalari. Bakar, jabean du izan. Trying Xa. from that distance. Hortik ja gola sartzeit eta... Return pass. Negredo. Ai, nire jokalari... Gone out to the wingman. Keeping the ball moving, that's important. Jokoz kanpo zen. Oh, Negredo is the player caught offside. We'd like to welcome Bill Mackis to their first ever game. That's gone back to him. ¿Qué pasa? Here's the cross. With a chance. Pasa, leheno pasatzeko mandiot, hiru aldiz botoia izeidan, eta etzun pasatzen. He was reluctant to let go. He had to, though. It was his only choice, but a bit of work on the training ground window on this. Uix. Got the tackle in. Xavier Aguirre-Ramirez is going to Ai, Horazonen here on faltak identifikatzeko zea inteligentzia. Nere idolo. good passing here. That will be a goal kick. Aurko baten itatu ziaten nere kontra penalti bat, baina ikustekoa zen. Pena enula grabatu. Atezainak geldiketa egiteko lurra botatu zen, eta lurrean zegoela beste jokalera handik urrutitik etortzen da, estrapozu egiten du atezainaki, atezaina lurrean zegoen, Negredo. are etzitzeko hankatatik hartzea joan edo ez ezerre. Eta horregatik penalti, besteak estrapozu intzulako. Ada bestea tonto alako, penalti. He's missed it, hasn't he? What a good chance that was for him. The player working hard to stay in possession. Negredo. Clearing their lines Ondo, Charlie, from the hor. cross. Ofensiba jarri berkoet, porque es que taldea da atzean ez. Urrena. And he gets it back again. Ne Xabi iritsi. Nero jokalariak hanka sartuta irabazten dutenean. Olako baloi bat. Whipped out wide. Good ball to stretch the opposition. Gonna cross it.
towards Negredo. That danger was considerable. It's stopped now. Vale, pase hori ez dakit. Da gol. Rubik kriston geldiketa indu. Ez dakit zein izikun pase hori. Egiz. Portero mesedez. Bi. No, and they will be relieved because they switched off the defenders there. Crosses in. In quickly. Oso ondo kendu ditu. Deskantzua. Signal by the referee. 1-0 the half-time score. Betikoa, bela instrukzioa. That early goal looked crucial. It did, and haven't really looked back since getting Eta in. aber pixkat espailatzen naizen. Still great anticipation here as we get ready for the second half. He's looked to change the point of this attack. And it will go into the middle now. And he's put that into his own net. Jogos kanpo. Edo faltaz. Ah, ez gol? Here's the restart after that madness of the own goal. Jo, haze pasea. Belari eman, egiteko. Back to the goalkeeper, he can pick it up. Hermano, nu cojones abi. Azkarrei botat. Ez dakit, hor, ze falta egon den. Bueno. Berriz laga. Throw in now. Ez ditu lertzen, jokalera askotan ematen diozu toki batera juteko. Eta ez zaizu area juten. Great chance. Ez. Nahi nuen belak bakar errematatzea eta hobe nuen eus egituan eo Xabi Preto. Joder. Increíble nire suerte txarra ere. Get a great understanding. Ezin da sinistu. Look at the passing. Langa It's a eta big gero chance. Got to be. Goalkeeper's done well. Nice clean save. venga, hostia, todos al ataque. Luzegi. Ai. Egia arrazka egiten nahi nintzen. Banekin basateko ziola horretik junaiz kubritza. That still has the lead. Ona. It's a heading chance. Ba. Venga. Txorakeria gutzita. Scoreline is 2-1.
Zuzenean gola sartzen saiatu. Beti. Ez que ez dut ulertzen zeatik. Good strong challenge. Se pasa. Eman ez deten toki. It's a turnover in play. You have to play it the way you're facing sometimes, even if you're facing your goalkeeper all that distance away. Negredo. Zona. Ush. It goes out of play here quite clearly. Pena, ez iristea. Ez zertan nahi dia biti... Toki berean biak. Strong tackle to break up the play. Nahi nuen barrura sartuta paseain, atzera. Ekos kanpo. Trying to get clear, but he's offside. Errepikatz, pena pasatzeko hainitzen botoia ematen eta hori ondik zezitea. Towards Negredo. That's really well done. Good defending. Negredo. Ja, ez que komentari. Ez te tengo. Mando itzalitzen. Still 7 minutes left on the clock. Oh, Looking for Negredo. uish. Denbora galduko gu. So many chances here. And even though there are only minutes to go, you still can't predict the outcome. Put the ball in. Well, he has a go. That's a superb save. Jode, portero, baina anormala emate, Rulli, ostia. Baloi hori sartzea, Maybe now eta Xabi Preto lesionatuta. Nere jokalari gainbete lesionatzeienik, ez da normala. with another call. Baina ezin dut aldatu jokalariz. Berriz mandoa itzaldi zait. Safety first there. Eta belak zeiten du behean, esan dagoian gehatzen. Bateria gastatzen nahi zei komandoa. 3 minutes from the referee by the fourth official. That's the decision regarding added time. Goalkeeper gets to it and keeps hold of the ball. Txori. Kakasar. Ya está. Well, that's a wonderful ball. Can they finish it? Penalti. Eta Carlos Martínez zein du baloi hartzea jun eta apartatu eintzai, tipo, aparetik. Not just a case of mistiming the tackle. He's a little unlucky, slightly Pero mistimed, penalti but bai. his man's made the most of it. Komandoa berriz itzaldi zait, eta pila gastatzen nahi zeski. Nora botakoteik. Ez itzaltzen mandoa. Bueno. Kakasar. Just hit it that hard that the keeper had no chance. The scoreline is 3-1. That's the final whistle from the referee. Galduta. Hale ba, partioa empatatu dugu, bestea iragazi, eta bestea galdu. More applicable when it's an own goal. Edo bi galdu ditugu. You can get that because it Bai, bi galdu ditugu, Romaren aurka. at some stage and delighted with Bai, bi galdu ditugu. Romaren lehenena empatatu Romaren aurka, gero galdu Romaren aurka, Sevillan kontra irabazi, eta bain Valentziaren kontra galdu. Eta beno, hausi izan da guztia, espero zuen gustoka izatea, proba zen bat zuzenekoa. Cancelar, beste partida zaztea bain. Eta 3 puntu behar ditut. Lehenengo hau, ze kategorietako zen.
Division 3, ni baino hobeagoa. Despeitzen naiz. Ale, urren arte, aio.